Lishonile mbukeli angikuvusele tindzabeni telulwimi lwesiswati lesikwetfulela tona bukhoma etindlini tekusakata te-SABC e-Auckland Park eJozi nati lethamba yembili lomuhla. The state is not ready to argue the matter. What my learned friend conveys regarding the date is correct. We have agreed that date. Kumisiwe kudzimate kube semnyakeni lotako ngabhimbidvwane kulalelwa kwesicelo sekuthi aniketwe imininingwane letsite ngaleli cala labekwe lona lobeka ngusomlomo wephalamende noSiviwe Maphisa Nqakula. 200,000 spaza shops have been visited, while more than 1,000 spaza shops, supermarkets and warehouses have been closed down. Indvuna ehhovisini lamengameli Khumbudzo Ntshabeni ithi hulumende unxusa takhamiti takuleli ukuthi tibambisane tifundzise bantwana ngekubaluleka kwekuhlola kudla ngaphambi kwekuthi bakudle. And this is an election year and we are going to go to the polls. I urge all of you to do it in peace and unity. Kuyavotwa eGhana ngemgcibelo kanzi kubita kwetintfo kuswelakala kwemsebenti kanye nemnotfo longenti kahle tintfo letisetingcondvweni tebantfu njengobe baya kuyovota. The matter has been postponed to the 10th of December. The court will be hearing 2 separate applications. Gentlemen, your matter is postponed. Lihlehliselwe ngalwesibili licala lamengameli wenhlangano leyengamele libhola letinyawo kuleli iSAFA Danny Jordan nalaba lasolwa nabo lababili. Kumisiwe kudzimate kube semnyakeni lotako ngabhimbidvwane kulalelwa kwesicelo sekuthi aniketwe imininingwane letsite ngaleli cala labekwe lona lobeka ngusomlomo wephalamende noSiviwe Maphisa Nqakula. Umbuso uthite tewakhona kuchubeka nalolidzaba emva kwekuthi bameli baMaphisa Nqakula bafake imiculo leminengi yetetfulo tabo ngemsombuluko. Maphisa Nqakula ufuna kubona imininingwane lesesigabeni B na C kuleli dokethe lakhe lokufaka ekhatsi nencwadzi yemaphoyisa labhala kuyo imininingwane yawo yeliphenyo kulolidzaba. Leli cala lesomlomo phambili wephalamende noSiviwe Maphisa Nqakula setobambeleka kuya embili. Lokhu kuta njengoba umbuso uthite awukakulungele ukuchubeka nalolidzaba. The heads themselves, in the state's view, are voluminous, coupled with the legal authorities referred to. So as a result of that, the state indicated on Tuesday the 3rd that it is highly unlikely that it would have read all the case law authorities and be ready to argue the matter today. Bameli bemsolo baqinisekisile ukuthi letinhlangothi ethinseka kulolidzaba tivumelene ukuthi lihlehliswe. My Lord, suffice to say that we are disappointed we couldn't bring this matter before you today. What my learned friend conveys regarding the date is correct. We have agreed that date. Maphisa Nqakula ubukene namacala lelishumi nakubili ngohlakazwa nalinye lekushintshisana ngemali ngalokungekho emthethweni ngekufuna kufumbathiswa ngusonkontileka losebenzele kuvikela ngesikhathi seyinduna ekuvikela leti ketisola liphikako Maphisa Nqakula nanobe ngakatele ukuthi umsola athola imininingwane lesesigabeni B na C kudokhethi emaphepheni lafakwe nguMaphisa Nqakula enkantolo uthi kulokunye kuthi avikele ilungelo lakho lekumthethosisekelo nekuqinisekisa ukuthi uphendvulela kutemthetho. Maphisa Nqakula lesolo aveta ukuthi umbuso uthi licala longambeka lona ukholela ukuthi libhuku lelicukethe imininingwane yeliphenyo lisivikelo lesimcoka sebucotho beliphenyo nekuthi limcoka kakhulu kusita enkantolo kuchuba umsebenzi wayo ngendlela kwendela ukuthi anganyatheleki emalungelo emsolo ecaleni. Maphisa Nqakula uthi kungatholile imininingwane layifuna kungaba nemthelela omubi ehlangothini lwakhe kuleli cala. Lolu dzaba lubuyele enkantolo mhla tingemashumi enyangeni yabhimbidvwane kulomnyaka lotako. Indvuna ehhovisini lamengameli Khumbudzo Ntshabeni ithi hulumende unxusa takhamiti takuleli ukuthi tibambisane tifundzise bantwana ngekubaluleka kwekuhlola kudla ngaphambi kwekuthi bakudle. Ntshabeni uthi litiko letemcebo waphansi netemandla selikuphasisile kuvulwa kwemayini ilili mine leseBarberton eMpumalanga. Le ndvuna beyikhuluma nebetindzaba mayelana nemiphumela yemhlangano weKhabhinethi eKapa. Indvuna ehhovisini lamengameli Khumbudzo Ntshabeni ithi iKhabhinethi yayamukela imali nge-9.5 billion emarandi letawutshalwa eSaudi Arabia eLimpopo. Le mali itawusetshenziswa ukuthuthukisa temandla tekuthutha netemphilo. Uphindze wathi abacaphele labakudlako.
Since President Ramaphosa's announcement on the 15th of November 2024 on interventions against foodborne illnesses, nearly 200,000 spaza shops have been visited, while more than 1,000 spaza shops, supermarkets and warehouses have been closed down. Lendvuna iphindze yathi bayakwamukela kuboshwa kwesakhamuti saseMexico lesineminyaka lengama-34 lokutholakala ukuthi sinendzawo lekhicita tidzakamiva letibita 100 million randi enyakatfo yeJozi. Kanti ushayela lihlombe yekutholakala kwecocaine yenzengo lengalinganiselwa ku-86.5 million randi ngenzengo yasesitaladini container lebeyisuka kule Brazil itakuleli eThekwini. Cabinet also welcomed the arrest of the 39-year-old Mexican national for dealing in and manufacturing drugs, as well as the Contravention of Immigration Act. Kusenjalo ililimane eBabaton eMpumalanga itavulwa ngemva kweminyaka lesiphohlongo sukela yavalwa kulandzela kuvoka komgodi uphindze ugcibe tisebenti letintsatfu ngekhatsi. Litiko letemandla nemcebo waphansi liphasisa timpepha tekusebenta kwe-Vantage Goldfield kutsi ichubeke nemsebenti. Indvuna Nchabeni ithi indvuna yetemandla nemcebo waphansi Gwede Mantashe ithi itawucala abakhokhe ematsambo aletisebenti letivaleleke ngekhatsi ematfunjini nalemayini ngaphambi kokuthi baqale umsebenti. Minerals and Petroleum continues to engage the owner of the mine and the business rescue practitioner with the aim of ensuring the reopening of the mine and for the best solutions for the affected families. Kusengacaci ukuthi amatsambo alaba labatsatfu atawukhishwa nini ngekhatsi kwale mayini. Lo msebenzi wekutakulala bemba umnotfo waphansi ngalokungemthetho labalinganiselwa ekhulwini emayini lengasasebenzi eSabi uyachubeka kuthi made kube ngunyalo bathathu balabasiphohlongo labatakulwe itolo bese bavele bashonile. Kanzi mvunankulu wesifundza seMpumalanga Amandla Ndlovu uvakashele lendzawo yesigameko. Count 3. They were just looking for work. There is somebody that recruited them, promising them that there are opportunities here in South Africa. Instead of giving them decent work when they arrive here in South Africa, them to be illegal miners. Balikhulu nemashumi lahlanu labasevalelekile emaphoyisa kulesifundza athi kwengetwe imishini kute unonophisa umsebenzi umiswe kwesikhashana umsebenzi itolo ngekukhathateka kuphepha. Allowed to be where they are, as today the operation is quite intensive. They just needed a bit of space to be able to work and to be able to retrieve these people as soon as they can. There we have the ninth person coming out. He looks like he's in a good state as well. Phoyisa velonke Jenene Fani Masemula uthi bangu 15,000 labemba umnotfo ngalokungemthetho lesebaboshiwe solo kwaqala i-Operation Valumgodi ngenyanga yeNgongoni nyakenye. But one of the 7 provinces that has been identified as a hotspot for illegal mining. There has been Valumgodi teams deployed also in this province. Masemula uthi sifundza seGauteng lesambe mbili ngelinani lalabamba umcebo waphasi ngalokungemthetho velonke. Kuyavotwa eGhana ngemgcibelo kanzi kubita kwetindvo kuswelakala kwemsebenzi kanye nemnotfo longendi kahle tindvo letisetingcondweni tebantfu njengobe baya kuyovota. Umnotfo walelave walimala kakhulu ngenxa ye-COVID-19. Lembi lese-Ukraine inemthelela kubita kwemali mboleko emhlabeni nekubolekwa kwemali bekusolo kuchubeke njalo. Babili lababuke ngeliso lelibukhali lesikhundla samengameli lekulisekela lamengameli Mahamudi Bawumia kanye nalona bekangumengameli John Dramani Mahama. Siyaphela ke isikhathi salona longumengameli manje Nana Akufo-Addo sekuba ke kulesikhundla. Lo bekangumengameli weleGhana wenhlangano National Democratic Congress NDC ngalokufinqiwe John Dramani Mahama lokwadiwe ukuphumela kwehlula ukuthi kunjani sewungela ukhetho lokufuna ukuba ngumengameli emahlandla lamane ngekulandzelana. Njengalo lokulinzela ukuthi aphumele ukhetho lolutako loneminyaka ngama-66 lobuye wabalisekela mengameli nga-2009 uyadata ngehlasela vela senshwalane Africa. Ladies and gentlemen, this is an election year and we are going to go to the polls. I urge all of you to do it in peace and unity and to vote wisely.
Utholana etuli nelisela mengameli Nana Akufo lo nguMahamudi Bawumia wenhla New Patriotic Party NPP ngalokufinyiwe bekungisomnotho lobalisela mengameli nga2016 kulandela boholi bam Akufo ado nga2016 ngesikhathi seselisela mengameli Bawumia washintsha tebuchwephesha talelave will preserve and that I will preserve protect and defend the Constitution of the Republic of Ghana. The Constitution of the Republic of Ghana. Nano beyangisomnotho kepha uke wagciwa kakhulu ngenyandi kahle kwemnotho walelave. Fiscal deficit, exchange rate depreciation and the trade balance were all moving in the right direction. Laba lababili ke bathembise ukuthi batawulungisa inkinga ngendengantenga kwemnotho lokumukelwe linyandi eGhana. We do need to build our institutions. Our institutions need to be strong and to be resilient and to be able to work for ordinary people. Bantu baseGhana labahlala kulamanye emave angeke bakhona ukuvota kulolu khetho lolu njengoba live laseGhana lide umthetho lovumela umuntu longaphandle wayelave ukuthi angavota. Kuke kwamisa kabi bagibeli bematekisi lahamba libanga lelidze kuteleka kwawo eThekwini. Lokho ke kuholele ekutheni tinhlaka letahlukene tahulumende kuhlanganise imicondvo tibukisane ukuthi sisombululo kulesimo kungaba ngusiphi. Umhlangano lofaka enkhansi bonke lababandzakanyekako kulomkhakha nhlangothi tonke lobe ubanjelwe ePietermaritzburg kuphumene ukuthi sitawugcina siphumile sisombululo salesimo. Inzatheli ye SABC Simphiwe Makhanya usihlanganisele lo mbiko lolandzelako. Bese sibingelela umbukeli ngalesikhathi ke impela umhlangano ophakathi kumnyango wezokuthutha lapha kwaZulu Natal kanye ke no association bamatekisi abahlukahlukene usuphothuliwe ke kade usengathelwe la eCity Hall eMgungundlovu. Kuzokhumbuleka ukuthi lesiteleka esiqhubekayo ke samatekisi ehamba ibanga elide eThekwini qhubeke izinsuku ezisikhombisa nokuyisonto nosekudaleke umonakalo omkhulu kulabo ke abasebenzisa ke ezokuthutha zomphakathi. Kepha asamukele njengamanje ke owengamele ezokuthutha lapha kwaZulu Natal ukuzwa kabanzi ukuthi ngakube iziphi izivumelwano eziphumile kulomhlangano. Sibonga kakhulu isikhathi sakho MC. Asibonge kakhulu, ngicabanga ukuthi usuku olukhulu kwanamhlanje na imboni izifikele. Ngifisa ukukhumbuza ukuthi kune Durban stage eneyimboni enaba-association abahlukene kuno Durban long bese kuba no long distance. uDurban long ke wathatha isinqumo sokuthi cha uma kunabantu abathile abangakawathola ama-permits kade nibeza nje kulenzo bathi abantu abathile abawatholile ama-permit bathi ushanelwe impound imoto zabo bathi ushanela unomkhubo ukuthi futhi abasebenzise kamba khipha abagibeli. Sase siyavumela ke nabo cha siyoqhubeka nalomcimbi sithe siphakathi nendawo wathi long distance inkinga ekhona siyalimala nathi MEC uma khona i-strike thina we are not on strike siyafuna ukuqhubeka sikuthathele abagibeli bakho abaxolise kakhulu ngabo njengoba sibaba kodwa bathi uma bemile laba nathi siyama sizodlelwa imoto kodwa option esinayo MEC ukuthi sivele sihambe side siye emakethe noma siye lapha sifike siyithathe ngenkani into that is why ngithe ngicela ukubalalela sahlala phansi kodwa ke ngicabanga ukuthi uSantaco beyingxenye emhlangano emibili namhlanje. uSantaco bezojoyina umhlangano wethu kodwa uqala ukuthi ahlangane naye uDurban long ukuthi ngeke nibafethu siyithole isisombululo sokuthi sisebenze kahle ngoxolo la embonini uma nisenezikhalo MEC uzwile department izwile ikhalo kodwa ngeke azawumisa ushanelo MEC ngeke MEC aye kudaba lama permits kodwa MEC angazilalela ezinye izinto ezifunayo kodwa bayavumelana ke nabo uSantaco nolongo cha ngeke sikwazi ukuthi khona abantu akufanele bangawutholi imizila sibanikeze ngoba iyalimala kakhulu imboni ugcina bekhona abantu abalwayo. Kafushane nje MEC ngaphomba sikudedele siphela nini isiteleka? Isiteleka sicabanga ukuthi siyaxoxisana sicabanga ukuthi ngokukhulu ukusheshsha sophelise kodwa asifuni ukuvele sibe kusuku ngoba ungathola ukuthi mhlambe kwakusasa ekseni siyovuka bethi bayasebenza noma ngosuku olulandelayo kodwa isiteleka very soon siyasithola isixambuzululo sokwazi ukusebenzisana. Ngicabanga sokwazi ukubonisana sigcina sifike egcini kosuku. Bakhulu isikhathi sakho. Siyabonga baba. MEC ke lo owengamele ezokuthutha lapha esifundazweni kwaZulu Natal umnumzane uSiboniso Thomas sibusele ke intambo kwenegoli. Asikwemukele mbukeli esigabeni sesibili setinze batesiswanti uma ucetha ngena ukhethe kahle disekhona hlala nathi.
Umtukulu wa Nelson Mandela, Ndileka Mandela uthi mkhulu wakhe ngabe unemizwa leyahlukene ngendlela lelive lelime ngayo nyalo. Uthi mhlambe bekangathula eludzabeni lwahulumende welibumbano velonke, kepha ke ngabe ulincomile lelive ngekumikisa live leIsraeli enkantolo yemacala emave. Ndileka bekakhulumane betindzaba eCunu eMpumalanga Kapa lapho kubungatwa khona iminyaka le-11 endlula emhlabeni lomengameli wangaphambilini Nelson Mandela. Sekwendlule iminyaka le-11 lendlula emhlabeni elichawe lamhlaba wonke jikelele Nelson Mandela. Bekungaleli langa ke nga-2013 ngesikhathi umhlaba uva ukuthi lengadlangadla seyishonile. Lo muhla kunemicimbi leminengi kubungatwa impilo yakhe. But he would not be happy with seeing some of the things that are happening. We are now witnessing our children dying on a daily basis from spaza shops that are selling foods that are not SABS approved. So he would definitely, and he would not be quiet about it. My grandfather was the type of person, when he saw an injustice, he spoke against it. So he would not be happy about some of these things. He would not be happy about, joblessness of the youth. Diphathimandla tendela ubito kuhulumende ukuthi athuthukise imicimbi lehlose kukhumbula lo mengameli waphambilini ikakhulukazi eMvezo, eCunu nasemchekezweni eMpumalanga Kapa. Sikubutile mbukeli ukuthi nguyiphi indlela lehlelekile lingasetshenziswa ukugwema tingcinamba tekulahleka kwetimali tetokfela. Uphendule ngalendlela. Indlela lephephile nalelula kushare letimali testokfela kungena phakathi ebank noma epolice station ngoba bugebengu bunyuke kakhulu kulamalanga. Indlela lehlelekile uma bashaya tokfela ukuze bangalahlekelwa ngetimali abathi noma bahlangane ngabo 1-1 umuntu afika ashiye le mali ngoba yadi usinamhla baniketa abantu bangahlala isikhathi leside lapho ngoba bangahlala more than 10 minutes babe baningi yabonakala ukuthi labantu abahlangane ngemali. Into ezogwema ukuthi abantu bangabanjwe inkunzi yetokfela ukuthi imali bayifake ebank mesise bank bayithathe bayitransfere emakhadini abo umuntu nomuntu ayifake account yakhe. Ngibona ukuthi abangasihlukaniseli noma ikuphi abasihlukanisele epolice station endaweni ephephile. I-account mayivulwe ngabantu abathathu xa kuyokhitshwa imali kungenwe ngaphakathi ngabantu abathathu not umuntu oyi-1 futhi xa kusherwa imali mayinganikwa abantu ezandleni yokhitshwa isisamba mayifakwe kwi-account zabantu bangazubanjwa inkunzi. Mina ngibona ngathi indlela engcono ukuthi bonke labo mama bestokfela uma sekufanele bathole imali zabo omunye nomunye akafakelwe atransferelwe e-accountini yakhe ingalandwa ngesamba lapha nebhanki ngoba vele ingalahleka ngaleyo ndlela. Lona ngumbono wembukeli. I-SABC ngeke yethweswe ukuthi iphendulela ngawo. Nasivakashela itimakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi liqinile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lihlehliselwe ngalwesibili licala lamengameli wenhlangano leyengamele libhola letinyawo kuleli iSAFA Danny Jordan nalaba lasolwa nabo lababili. Bameli bebamangalelwa nebashushisi bafake ticelo letitawulalelwa ngembi kwekuba lichubeke lelicala enkantolo. Jordan nalabo lasolwa nabo bobabili lekungusomabhizinisi Trevor Neethling nesikhulu seSAFA Groni Hluyo babukene nemacala lamathathu lafaka ekhatsi legweba nenkohlakalo yemali lebalelwa ku 1.3 million wemarandi. Enyangeni leyengcile Danny Jordan nesikhulu seSAFA Groni Hluyo bebamele ngoVictor Nkwashu ngesikhathi baniketwa ibhayili lomuhla mengameli weSAFA eKapa wangaphambili Norman Ransom wetfule njengemeli othatha sikhundla saNkwashu njengoba tawumela Jordan naHluyo. Ransom umengele ukuthi kuboshwa kwaJordan bekungekho emthethweni. The application was to interdict the arrest because of an allegation that the warrant of arrest was unlawful and invalid. And that application is pending the first application.
Esiceleni lesifaka ngumshushisi sekuthi Arendse nayo uyathintheka kuleli cala kanti ufuna ukuthi ivikele ngokuba ngummeli waJordan naHluyo. Umshushisi uphenzi wabekele ukuthi Arendse bekalunga lekomiti yeSAFA kanti lokho akumvumeli ukuthi abe ngummeli walabasolwa. Lokhulumela libhekelo tekushushisa Phindi Mjonondwane uthi leti cela litawulalela evikini lelitako. The matter has been postponed to the 10th of December. The court will be hearing 2 separate applications, one by the state, where we are alleging that the lawyer representing Mr. Jordan is conflicted, and we will be bringing forth such evidence before court, and the court will then take a decision. So obviously if the court finds that indeed he is conflicted, then Mr. Jordan will have to find another legal representative. Hawks angahle ngetela amanye amacala kulawo boJordan bathwese wona njengoba kusalindwe bofakazi labalishumi nemfica kuthi bapite batophinzilidwa ngemibuto. Tikucala lapho ke talomuhla tikhona tesixhosa kuyo lenkundla uma kubumbana insimbi yesikhombisa asindle sihlangane kusasa kanti sikhona simo selitulu uma sibuya etitolo kanti ke siyatholakala etinkundleni tekuxhumana letfaka ikhansi iFacebook, iYouTube naku X. Nibe nebusuku lobumnanzi. Ngibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu babukele emakhaya sanibonani nasibuka namhla sihlwa sibona ukuthi cha nilibhande lemoya lihambisana yofika khona enhla lapha kanti ke lingafika lapha emizini yapha lelive yobona ngagcina sefika khona ku20% kanti ke mathuwa imvula ngagcina sefika khona ku60% babona emakhaya kanti ke nasibuka enhla nelive siyabona ukuthi cha lawo mathuwa imvula solabele silenjalo kanti sayofika lapha eNtshonalanga Kapa babona emakhaya nimsinga lobanza kolongathi uyangena kanti ke bonakala usexwese sibuye khona South African Weather Service liyaduma kakhulu baba babukela emakhaya la eMpumalanga Kapa kanti ke kakhulu nalapha enzaweni lapha eKZN sicaphele kulothe indzawo babukela emakhaya kanti ke nasibuka kuselinye isixwayiso sibonakala kubethawa kwemlilo lokubonakala ko la esifundeni seFle esikhulu naDodonke kanti ke umoya lomatima lobonakala ko lapha eningizimu yeli babukela emakhaya kanti futhumala kwelive la eGauteng babukela emakhaya eJohannesburg idawucala khona lapha ku17 inyukelo ku32 Pitoli hleli ku36 Carltonville hleli ku35 kanti Fahrenheit cala ku15 anyukelo ku33 kanti ke sinyukela khona lapha esifundeni lapha eLimpopo Musuni hleli ku41 liyashisa likhipha umkhovel etsheni kanti iPolokwane licala khona ku21 nyukelo ku35 38 lapha eMokopane kanti ke Bela nayo ihleli ku38 Thabazimbi 39 41 lapha eLiphala kuyashisa kakhulu lasifundeni lesibabukela emakhaya kanti eMpumalanga liyabonakala ukuthi liphumile liyothiwana khona lapha esikhukhuza hleli khona ku14 emva komadina imbombe hleli ku36 Caroline cala ku16 anyukelo ku32 kanye neEmelo kanti Standerton cala ku14 hleli khona lapha ku32 laba segcila lapha eKwaZulu Natal lapha enzaweni lapha eThekwini hleli khona ku24 Pholile Pietermaritzburg cala khona ku18 ku27 Krookstad hleli ku27 naye kanti Vryheid cala ku16 ku31 kanti eLundi cala ku19 lihleli khona lapha ku29 sihlala lapha eMpumalanga Kapa enzaweni lapha eMthatha hleli khona ku26 Kumani cala ku14 anyukelo ku29 kanti inqubi cala ku13 ku31 kanti lapha kwaNtsholi cala khona ku14 hleli khona ku29 eGqeberha lihleli khona ku26 emva koMatiya dina babukela emakhaya singena khona lapha eNtshonalanga Kapa eCape Town cala khona ku15 hlunyulo khona ku19 Beckford West cala khona ku15 ahlele khona lapha ku31 kanti eGeorge cala ku15 lihleli khona lapha ku25 Mossel Bay nayo kuhleli ku25 Riversdale acala ku15 anyulo ku27 kanti lapha eClan William cala khona ku15 lihleli khona lapha ku26 esifundeni seFle esikhulu naDodonke babukela emakhaya enzaweni lapha eAppleton lihleli khona lapha ku31 Calvin cala khona ku9 anyukelo khona ku26 DR cala khona ku15 anyukelo khona ku31 Kimberley cala khona lapha ku14 ekseni emva komadina bese uhleli khona lapha ku33 singena khona lapha esifundeni seFle esilandelako enzaweni lapha eFree State babukela emakhaya Sasolburg uhleli khona lapha ku34 Krookstad uhleli lapha ku33 emva komadina Bloemfontein enzaweni lapha eBloemfontein ekseni licala khona lapha ku11 nyulo khona ku33 kanti lapha enzaweni yaseWepana cala khona ke11 lihleli khona ku32 babukela emakhaya kanti esifundeni seFle segcina babukela emakhaya lapha eNorthwest enzaweni lapha eBloemhof lihleli khona lapha ku34 Tosca ucala khona lapha ku15 anyulo khona ku36 kanti Mahikeng cala ku18 ihleli khona lapha ku34 ngiloko lengiphathele kona nisaleni kahle.